kodwa la kafikele khona ufikele ePitoli. Walisethi akeze ngapha akeze angazi kwenza njani lezi zinto. Ngizocela ke abantwana bakaNkulunkulu, njengoba sazi sonke ukuthi lolu suku lwanamhlanje usuku kaNkulunkulu uBhombela Sitimela samaMpondo esimkhumbula ngalo. Amen. Njengoba uyisikhumbuzo sakhe namhlanje, ukuhloniphisa nje ukuthi isikhumbuzo. Ngizocela inkosana kaMasimula ishaya khona bese inika umshumayeli wenkosi lapho naye akazogcina khona. uNkulunkulu akazothi amandla akhe segcina la esalese phetha nomsebenzi kaNkulunkulu. Amen. Ngicela inkosana kaMasimula imvulele bese 15 minutes bese kuyisela kumshumayeli wenkosi. Inkosi yakubusisa. Amen. Siyabonga. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Bakhonza abayingcwele. Ngiyabonga ubaba wethu uMshumayeli ngethuba kanginika lona. Nami ke ngumntwana omncane bantwana abayingcwele angabi nesikhathi eside kuloku kuhamba kwaseNazaretha. Kodwa ngokuthanda uShembe wayesiyangitomula nganeni zakwethu iningi kakhulu. Kuqela lapha nje yimngedi iNazaretha kuloya muzi kakhokho wami. Amen. Ngisuka ke ezweni la kwaHlabisa eMdletsheni ngaphansi baba umfundisi uNtombela kanye nomfundisi uGumede bakuleli yazwe. Amen. Bangcwele ngizawucela nami isibindi ngaphambi kuba ngikhuluma indaba eyodwa ngoba ngiyasaba bantwana benkosi nami ukuguqa isikhathi eside phakathi kwamaNazaretha ngoba njengoba ninjena nje noNkulunkulu uqoba ayibonge inkosi yamaNazaretha. Zindla amafazi asezulwini angicele lapha ngesihlabelelo ngithi 139 mangaphosisi. Oh, fegile olantelwa izizwe figile azimsile figile olantelwa izizwe
amafazi ezulu nahlabelela kahle inkosi izinibusise bangcwele sisendabeni enkulu uShembe uyinto yonke empilweni zethu ngoba ukuba azange uShembe afike emhlabeni ngaba siyona lento esiyo namhlanje yathi inkosi usuku lwesabatha nje abaningi babhuquze etshwaleni sebedakiwe bagwazana futhi bayabulalana abanye bagcwele emotional abanye bagcwele ibhendlela kodwa uShembe wasithanda thina wasiletha lapha endaweni yakhe ayibonge inkosi yamaNazaretha amen nami ngizozibongela kuNkulunkulu ubhombela ngiyakhumbula ngoba njoba ngila angizange ngishunyezwe umuntu ngelinye ilanga uShembe ngase nginqaba isikhathi eside ukuba yiNazaretha abantwana benkosi kodwa ngiyakhumbula ngisePitoli wayeseyafika uShembe yena umqalo wendlela lona esihlangene ngaye namhlanje uma efika kimi esibonakalisweni wayeme phansi kwehlahla efake nomjiva awufake lapha esihlabelelweni ufika ume phansi kwehlahla lehlahla somnqo wesinameva amhlopha acijile ay sengiyibona sengimeduze kwakhe useyangibheka ungisusa phansi onyaweni azayophuma ekhanda wayesebuza umbuzo uthi kimi mntanami uyiNazaretha yini ngikhumbula ukuthi angizange ngiphimisele ngavuma ngaphakathi enhlizweni ngathi ngilo ngivuma njalo isibonakalisa iphupho lelawula abantwana benkosi nami ngangazi ukuthi ngivumani kodwa ngavuma ukuthi ngilo ngisho ngingazi kwaNazaretha ukuthi kuyini ngingazi lutho nje kodwa ngavuma wayesekhuluma inkulumo engayikhohlwa namhlanje uthi kimi lalela ke mntanami uzongisiza ngento eyodwa uthi lokhu kuNazaretha uzungisize ungabixubi nayo yonke lento egcwele lapha emhlabeni ngase ngidideka kakhulu ngoba angibazi uNazaretha koqala manje mayisethi angingabixubi nezinto zala emhlabeni kwaphambana nje ikhanda ngangazi ukuthi ikupho kwasemhlabeni okungafanele uxubana nokuNazaretha kwabona ngingabazi futhi ukuthi kuyini bakhona abangcwele amen kuthe kusenjalo kwase kuba khona into engathi ikhuluma enhlizweni yami umbuzo ngoba ngangisaba ngangithi ngiyambheka amehlo akhe engabhekeki kodwa enhlizweni yami ngase ngibuza ukuthi iziphi lezi zinto zasemhlabeni ongafanele ngiyixube nokuNazaretha wayesengiphendula wathi uyabuza ngathi hayi ngaqala ngethuka ngisesibonakaliso ngaqala ngethuka abantwana benkosi uthi hayibo nangezwe into engiyikhuluma enhlizweni umbuzo ngiyafuna enhlizweni yami ukuthi inkulumo ethini le wayesethi uyabuza wayesethi mana ke ngutshele uthi kimi mntanami ngisho ukuthi uzungawakhonza amakhosi amabili useqhubeka uthi uze ungalidlali ibhola ngicela uliyeke kusuka namhlanje ngaqala manje ngathi hayibo ngoba umuntu uyinto abuye ayithokozise ngayo nje wayesethi ungabuxubi lokuNazaretha nebhola ngaphinda ngabuza ngaphakathi ukuthi ngoba lenzeni ibhola waphinda wangiphendula wathi mntanami kuzohamba isikhathi kuthi mawudlala ibhola bese sidlala ngesabatha wathi uyokhetha abantu phakathi kobuNazaretha nebhola ngagcina ngididekile bantwana benkosi angangazi ukuthi lento iqala nje iyakuphi kodwa ukuhamba kwesikhashana wayeseyanyamalala ayibonge inkosi yamaNazaretha lwase luyatshaleka loluthando nami ngayibona ngelinye ilanga sengithanda ukuthi ake ngiyovakasha emathempelini akaShembeke ngizwe ukuthi kukhulunywa luphulimi angidlule abantwana benkosi ngoba sisenkozweni enkulu yesikhumbuzo ngelinye ilanga umfundisi eminyakeni nje emdala ishe isingaphezulu kweshumi iminyaka ngila esontweni uyakhuluma omunye umfundisi uthi ngesikhathi sikabhombela emzini wasekuphakameni kumhlangano njengoba sazi emhlanganweni iqhamu ngapha uJamengweni isipholi ngokomthetho wakuleli ibandla engathi mangifika la ngatshelwa ngawo awakhi noma ikuphi kunemngcele
njoba sihlala suthi nje la sihlala endaweni yethi ikama ibonga inkosi yamaNazaretha. Mama banayo indawo yabejamengweni nentombi ihlala esipholi. Ubona emhlanganweni kunesiphithiphithi nje ingoba umuntu ulahla iposition yakhe. Wasuka kuyileni yakho wayongena kwenye usuyophazamisa laba abanye ukuthi bekhohlwe ukholwa manje bese bebuka wena ngoba uphithizele endaweni wrong manje ufuna isono lapha singakhona. Engathi singabheka lokho. Ngelinye ilanga ke usethi umfundisi sebusuku nanka amaphoyisa ayahamba awudilayo umuzi kaNkuluNkulu asekuphakameni ahambe ehlola ukuthi abantu basahleli ngakho yini. Mangabezwa la edokodweni nayo khushu bese sondele eduze nelinye liqhwebe elinye ukuthi ayibo nakho ukuthi khushu lapha kunani mayisondela hayi ubulilo obilo lapha phakathi bese nyakazi sidokoda ukuthi kwenzakalani la ukuthi nya bevule kwakusakhiwa phela utshani namasaka lawa kudala uyawazi amasaka lawa kudala kwangeyona lawa manje kusithwa nje ukuthi makuyidokodo ungene kulana mabevula naba kugila umkhuba emzini kaNkuluNkulu base bebanjwa njalo yaqhuma induku bekushawana kulungisa umuntu mayiphuma endleleni base bemqondisa lo wesilisa wabhonga naye waya phezulu baqeda ngaye beza kulo naye washe sakhe isililo babe banjwa njalo ningcolisa umuzi kaNkuluNkulu kwahanjwa kuthiwa bayobikwa ezulwini makufikwa lapha iyaphuma indamhlathi isivuswa sekuyakhulunywa udaba ukuthi kwenze njani bashayiwe balimele manje imvimbe uyila wadabuka ushembe ukuthi awusenibashayi kangaka kwadlula kuleso sigameko usethi ushembe kulungile ngizokhuluma nabo bashumeli bashiyeni nani inhlansuthi base beyabashiya usethi ushembe wena ukhuluma nalo wesifazane uthi wena mntanami sebehambile labade bemlethile usethi mntanami uyakwazi ukupheka isiyavuma le ntombi yakwami uthi baba ngiyakwazi ukupheka usethi uzongisiza ke ngifuna ukupheka iphalisha limnandi ngoba uthe uyakwazi ukupheka ngifuna ukupheka iphalisha limnandi bese ubuyisa uletha lapha kimi bese emnika inkosazana ethi hamba umnika amabhodo bese yabeka leli phalishi alishaya khipha lonke ikhono lakhe njengomuntu ofuna umendo ayibonga inkosi yamaNazaretha. Umuntu uma efuna umendo wenza isiqiniseko ukuthi akukho lapha agwegwisa khona yonke into yenza iqonde umoshe sengaphakathi ayisengaphakathi sekulungile apheke ungavunqavu yakheke ukuya phambili phela ubefunisa ngolongena enganisigane phela siyabazi nikhona hlathuthi bashaya udaka mase befikile emakhaya besibuke nasemahlweni njengoba isihlabelelo sithi nje usibheka njengomakoti ehlonipha umyeni wakhe kuyaphela nya ukwentamvini zamehlo uthi kanti weyisekabani awungizwa yini ugcina ubonta ayikho bengithi ngithatha umuntu ayikho le usazokwenzani inyongo kade umbhunyelile ngayo maNazaretha silithwale njalo ugodo nina nibona ngiyaxoxa nje bantwana benkosi yalipheka lentokazi idoko yalipheka labamnandi yabuya yalibeka la wayesehamba unkosazana wayobika kuBhombela baba useqedile unozibanibani wase phuma uNkulunkulu wasebuhleni wafika wahlala wathi vula mntanami ngilibuke wase yalibuka wambuza limnandi wathi hayi limnandi inkosi yamakhosi wayesethuma inkosazana hamba ubiza umshumayeli elandela abakade begada umuzi ukuthi beze la base beyalandwa nikhona nibangcwele sengizoqeda ngithi wanya nje base beyalandwa babuya beza la zafika lezi insizwa ziphethe imvubu zazo egada umuzi kaNkuluNkulu zafika zaguqa la wayesethi batabam ngicela nithathe nalidokwe niliphuze wasethuma yona lo kade eshaywa isonakali lesi kwathathwa sona banike laba kade bekushaya yalithatha le ntombi idokwe yabanikeza
hayi yamunqulu izinsizwa oqala uyabuza uBombela limnandi ivume lensizwa ukuba hayi lehle isiphundu dlulisela komunye nomunye ashaye naye athi hayi liyavuma Nkosi yamakhosi hawu limnandi bathi bathi hawu limnandi liyazehlela nje hayi athi liphuzeni liqede bese bayaliphuza baqede mase beliqedile usethi niyafuna ukwazi niyafuna yini ukwazi ukuthi ubani omphekelele idoko elimnandi nikhona eNazaretha amen base bethi baba bavumela phezulu ngenza iphutha lo obeshayi ubefihliwe edokodweni akekho la kunenkosazana usethuma lenkosazane usethi hamba ulande lo kade pheka leli phalishi naba balincoma bathi belimnandi awu ithi sithe inkosazana bisibuya naye lo nemvimba ade shawa ebizwa ngayo yonke into ngoba eyisoni kufanele kukhandwe ngamatshapula wabuye waguqiswa la awu baqala maye babheka liseyiswini basuthi angeke usalikhipha alisaphumi manje lidliwe akubabuka nemehlweni nomunye wabheka le lesi sonakala kanti kwaqala manje wathi uBombela bathi abami njoba nilincoma nje lithi limnandi liphekwe uyena lo ayi zajapa lezi insizwa zabheka phansi uyabona uShembu kumsolo ungazwela zaqala manje ngeenhliziyo zasola ukuthi hey uShembu senzani uthatha lo muntu owenza ukungcola uthi asidle ukudla kwakhe inhliziyo ngithi nikhona makhona isono sifika ula eTempelini njoba silapha nje sihleli baningi sebephumile ngeenhliziyo bayagrossa manje Shoprite inyanga phelile bayabala ukuthi kuphela ushukela ama-tip-backs kuyabanda ayi inhliziyo ayisekho lapha esontweni kodwa siphakathi ayibonge inkosi yamaNazaretha amen bathe mase betshela ukuthi lo wayesethi uBombela ebabonti bayashintsha ebusweni bayaswaba manje ukuthi sawudla upoison mhlambe nawo njalo nje uyashesha ukubona izoni khona la esontweni ukuthi usibanibani ngengikudla ukudla kwakhe futhi abanye ubakhulumisi noma ubabona nje ebusweni uyashintsha impela ubhekele ubambe ngisho ifoni engazange ikhale sidalo uyibambe ngoba ufuna ukudlula ukuthi ungamkhulumisi wayesiyababona uBombela ukuthi hayi abamnandi wayesethi Nhlanhlisuthi nizongisiza ngento eyodwa lento engiyenza ngifuna ukunifaka ezulwini ngenkani uthi batabami anothi manibona umuntu esesonweni ningabe senifuna ukugiya ngaye bese nicabanga ukuthi ayikho into enhle akwazi ukuyenza angithi nibonile lo nthi nimbambe esonweni kodwa ikhona into emnandi akanenzele yona kade nincoma manje nithi idoko lakhe limnandi bavuma wayesethi ningaphinde batabami manibona umuntu esesonweni bese nijabula nibukise ngaye nithi awuthi siyomceba ngoba nani nizophaphalaza ngelinye ilanga nikhona eNazaretha amen wayesebanika isibusiso ntambani inkosi inibusise bahamba nedoko liseyiswini waqeda wabuya kulo wesifazane wathi mntanami inkosi ibusise ungaphindi usona ngoba uyakwazi ukupheka ibhodi uyalishaya ngathi uShemba ngakunika umkhwenyane ugane ayibonge inkosi yamaNazaretha ngalawo mazwi batwana bayingcwele bengidlula nje kuthiwa ngishanelela ubaba wami uMshumayeli inkosi ayibusise senikuzwile Ngiyalukhetha unyazo luhle lasizulwini amen ayisengathi ngahlala nje ngilalele awu kumnandi ukulalela amen nikhona enkonzweni emoyeni nikhona emoyeni batali benkosi leli gama liyashisa futhi kodwa limnandi yabona liyashisa kodwa limnandi emoyeni yabona ngithi mangisekhaya eTempelini ngithi weNazaretha ngifuna nihlabelele angifuni umuntu ongahlabeleli nihlabelele ningene emoyeni niphume emzimbeni wenyama ningene emoyeni namhlanje ngisemoyeni futhi makabonge uShemba uShemba uNkulunkulu ngendlela esimangaliso ngamkelwe ngenye insizwa lapha phambi kokuthange intshebe la yangamkela kahle kabi lapha eWanderers yathi hawu Mshumayeli uyoqhamuka kanje uqhamuka nje sibila hawu yini ngifuna ukuthola indlela ukuthi ngizobuya la
ngoba lapha engikhona amathempeli awaya sendaweni kahulumeni hawu napho namhla sengidukele ngehla ngithiwa phuma ngale struggle njengerobot nje hawu ngathi ngeke akutuka kwaShembe ngikhona enkonzweni Shembe uNkulunkulu makabonge Thixo yebo ngizocela sihlabelele nje ivesi libe linye nina basemoyeni nizwile bantwana abahle indaba enkulu akekho umuntu ongenasono sonke ngoba silapha emoyeni sizobhukuda sizogezwa sizocela indlamhlathi kaMayelisi ukuthi akuthi misibabheka abasebusweni bayegibisila besikhona bengikhona ngelidlule isabatha akuthi mayisibheka bantwana abahle basezulwini idlondlo umsa abese nathi lapha isigeza lapha sinensila khona uthi lo wamuzi ikwagibisila uthi la ngiyogiba khona isila zamaNazaretha lonke iNazaretha lesila liyogitshwa lapha insila yakhe manje ngoba nje lapha namhlanje ebhize gibisila zethu amaphunga onke sazala okhokho bethu benawo ehlela kithi namhlanje akawaphazamise ithi amen sibe ngcwele njengaye ngoba sinjengaye kodwa siyozama kube sibe njengaye amen 117 ivesi nje libe linye uthingo la ngithethisa ngale ngoma lathi le ngoma wena mfana awuyihlabeleli ngisesibhedlela kade ngiwe engozini yemoto lathi le ngoma wena uyihlabelele mangabe ufika ohambele emathempelini amen 117 hayi nhlanhla yabo abahambisa izwi lakho hayi nhlanhla basezulwini ikhehle lingisalapho nene ziyahlehla ibuyele emnganeni intuthwane zimbiza phansi amaphela ambiza phezulu umnyama nomatiyela umnyama sigodo somdoni insizwa le engisalakho lensizwa engisalakho iyaganwa abantwana benkosi iganwa intombi engisalakho intombi yakwaMhlongo bantwana abahle basezulwini iyaganwa lensizwa abantwana benkosi sekubambeka manje ekuthenini masitholakale uthi ke wahamba seyinyanga izulu wagijima washona enyangeni yezulu iseJudiya ngo1979 uthi wafika wakhuleka wathi baba ngizocela abantwana ithi intombi engizalayo yabona indlamhlathi kaMayelisi ayifika kuyo iphethe isipho esincane nje siyibholane esimhlophe wayesethi bamba lento yami ungiphathele kahle wona ngoba amathuluzi ami engizosebenza ngawo uthi wabe sehlala udade wethu wayesedlule emhlabeni wadlula uthi wasephatha kabi ukuthi hayi lo dade yadlule kubeni ngibona uShembe enginika wathi amathuluzi akhe azosebenza ngawo uthi wayesekulandela mina uthi ngase ngihlala abantwana abahle basezulwini ithi ke abantwana benkosi lensizwe iyabonga ngoba namhlanje iyamangala ngoba nangampela isizibonile ukuthi amathuluzi ayo ngampela ashiwo indlamhlathi ndaka manje ayasebenza usebona ngoba sengilandwe ngikude ngibaleka kwacisho kahamba unkosikazi emhlabeni ngithi angifuni ukugqoka lengubo kodwa abantwana abahle basezulwini ngangena kuyo sengifakwa ngenkani ngifakwa inyanga yezulu mayibonge inkosi amen egameni lamazwi kabhombela isitimela samampondo bahlaba abantwana abahle basezulwini mayibonge inkosi engcwele yasemhleni amen ngicela uamen oyisidudla amen angifuni uamen oyisilenda ngoba sisendabeni enkulu kusasa ama missionaries azobe babaza nje uthola ukuthi babile endlini zabo kodwa bathi igama lika Jesu thina sinoNkulunkulu okhona ophilayo makabonge Shambe amen iyaqabula ke abantwana abahle basezulwini yona indlamhlathi kaMayelisi igijima phezu kwentaba zasakhona lapha emkhayiteni emdala abantwana abahle ithi mayifika isigijimi abantwana benkosi esasikhamba khona kaDube sifika isigijimi
ugijima uhleli nonkosi umbuya azimanqamu uthi badabami gijimani nifike inkosi yakwaDube ukuthi ngiyeza magemegeme kaNtungelezana yayisihamba batala bahle basezulwini yagijima yashona khona yafika endaweni yaseMandlakala musuphikelele esikhawini yafika ikhehla lakwaNtuli lapho lakhile lilima ngesiphi seyinkabi seyinkomo uthi uMuswa kwaDube uthi baba ungezansi phesha kolwandle uthi ngiphelezele mntanami bathe mabefika lapha eRobotini nasesikhawini lebefika kuthena bese lishilo nje abasefika emba lapho eseshamakhala uthi mntanami ngiyiphi lenkosikazi yahambela lapha emhlabeni uthi wakudla uNkulunkulu wakho enkosini owaphuma egula wayesefika sefela phezulu esiphi seyinkabi lapha uthi lo muntu ohamba lapha kwakuyinkosikazi yakwaDube kwakumkhokheli lowo wayizokwa umkhokheli wami ukubuya phila lapha emhlabeni yasihamba lensizwa yasezulwini ithemba lifika khona kwesenkosi uDube yafika ngena abantwana benkosi bayisethela isithi badabami thina boshembe kasingene emzini womuntu ilanga lingakashoni ase ziyasindiza lokwazi kusasindwa ngalesa sikhathi bekusindwa ngeimbokode kwasindwa abantwana benkosi endlini kwaqobezela izindlu kwakuhle uthema isengena ntambama wangena abantwana benkosi wayeseqalaza imoya yonke wayesethi lala nathi namhlanje magemegeme kaNtungelezana kuyo nenda wahleli kuyo namhlanje yayiphakathi endlini iphethwa isisu esasingapheli sesiqeda iminyaka amadoda ethatha inkomo esibayeni inyanga ezazi kade esolapha uthi weDube yini lo ifihle lapha emva kobe sethe Dube khipha yonke imithi engaphakathi kuleli ikhaya lakho uyijikijele ngaphandle uthi yini lo ifake lapha uthi baba ubaba nomama ngimthembile umuthi engithi base ngiphethwe lesisisu abese nguphuza bese sithi uphola phola uthi Dube ukhiphe lo muthi wasengihlaba ngobhoko intasezulini wawusuqatha kaphansi ayisithatha inhlansuthi yakujikijela ngaphandle uthi namhlanje uDube kusura namhlanje inkosi awusawuphindi uphathwe lesisisu kusura namhlanje labo uNkulunkulu bakhe abayisikhombisa bayesebeyobamba ngoba babethola izingane zikaDube ezedlule emhlabeni kusura namhlanje sebeyobamba awusawuphindi uphathwe lesisu inkosi yakwaDube yavuka ngakusasa ekseni yamisa iduke elimhlophe egcekeni yathi namhlanje inqonywe intombi yasezulwini yakhipha inkaba esibayeni yakhipha nenkomo yayisimshaya ihlabisa ushembe yayisiphuma naye yathi kwaseqhamuka umfana kamama wakwaNdunakazi esezobika uhamba nomfanyana oyisishosha uthi baba selokhu yahamba lengane ilokhu yazalwayo ayizange izisukume wathi ushembe hawu yini wathi ayizange phambi kobukhosi nobudumo bekhona umndeni uphelele wayesethi sukuma lapha suka hamba yothunya ngoko yayisisukume ingane yomfana yayisimqhashisa imali lapha wayesebukwa leso simanga lokuthi ushembe usenza into yakhe yasezulwini yayisithi indaba ezitsha ngifuna la ngizohlala khona yayisihamba njalo basebephuma wayesethi ngudike nathi iqele lihle ngithi khanda lapha umusi wakho wayesebheka emasayidini lapho sekwakhiwa khona impembeni high school wayese ubaba mkhulu wayesethatha nami bayaphika ezulwini bathi lo musa bawufuna lapha wathi bawufunani wathi bathi bawufuna esazini naseNtshonalanga uthi manje uyabheka inkosi yayisikhombe intasezulwini yathi linjani leli yahlathi yathi inkosi yakwaDube ehlala ilwane nemfene zabathakathi bala empembeni wayesethi ngifuna ukuya khona wathi baba uzolunga yini ukuhlala lapha ngoba ngesizwe bese wathi bengithakatha kuleli yahlathi wathi ngifuna ukuya khona bathi abatana benkosi wathi mayifika phezulu intaba emagangeni emhlabeni ibadla namanje ngalapha ezansi eRobotini bayisengena yedwa bathi mayifika phakathi ehlathini elimnyama wabe seshaya indweba uthi waseyikhalisa ikhwela wathi washathana ikhwela fana ibaleka kho yabaleka imkhovu khali indoda phezulu esikamini senkosi yathi hawu kodwa ngemkhovu yami umthathe uDube nobaba lesibindi kakhaka yakhala ikhalela wabe sekhuze seqada batwana benkosi izabaleka izilwane waphuma lapha libiza iqele lenkosi wasekhala ucela empini yaphezulu ucela empa wayesevula indle uguqa wayesethi Dube lapha ngibeka umuzi igama lalomuzi kukwagibizila ngakho ke uyothi mawunenkinga la esweni lakho noma ngabe unomkhuhlane ekhaya noma ngabe unani uyosakulela iqhugwane uyokhuluma nami lo mpala kaNdunakazi ohamba nje ingwe ngakona ngo1999 emdidini lelikhehla
linamazinga impanjeni seligida selidala leli khehla abantwana benkosi labe selibanja ingwenya phezu komfula abathi iquphu kwagijima isigijimi ngehalisa abatha wafika inkosi isethempelini umagemegeme kwafika ingane igijima nangu lo mfana kade sukumiswa inkosi usebanjwe ingwenya emadlelelo inkomo wabe segijima inkosi akaDube yakhuluma phakathi eqhugwaneni yaphahla ubaba mkhulu ukuthi shembe uthema ngabe kunenkinga ngiyokhuluma lapha nawe wayise gospel lapha khona idlamhlathi yathumela umfundisi umngoma yathi gijima mngoma uyokhuluma egunjini uyotshela inkosi akaDube ukuthi sengizwile ukukhala kwayo Sabatha ntambama wayesunto ekseni ngehora lika9 amveka ulokhu alufana kaNdulakazi bathi abantu nansi imveza phezulu kwesiziba esa amaza lokho ecicheka yafika amkhafulela ngaphandle yabonga inkosi yeSabatha amen amen wakijima abantwana benkosi nomama abantwana bakhe basezulwini yona indlamhlathi kaMakisi ukhakhanelo bathiya ngoba namhlanje kuyinsika yalo limile yakijima phezulu kwentaba zasentla mawushuna entanda ithema ifika entanda ayithifika siyasinga yathi bafana bami niyabona ningaphashiya ukuthi wenzekana nothongathi wathi baba siyabona bathi sibonani bathi sibona inyoni ziyahlala wathi hayi bafana nizingane lapha ngaphesheya kothongathi bona imphefumulo yabantu asambeni siyofaka kulezulwini sekutla njalo sekuphwa ngeverelemu wayesenqamla njalo ubaba mkhulu uthema ifika ehlathini esezongena ngehlathi emnyama abathi senteni yesa forest efishane lasemgazini laseyabuza yathi shembe laba bantu abangaphezulu kwa300 ohamba nabo lapha uyodlula kanjani kule yahlathi emnyama ngoba phakathi kunendoda ehlala phakathi eseyaba lizimu ehla abantu besifazane ibabulali ipheka izinqe zabo ifake ebhodini ifake ukhari ibahle izimbu sizamadoda lendawo izinkomo zalendawo wayesethi badabami wayehuba lengoma ethi olalela Zulu olalela bantu bengiphethe ngesethu siyazi sizizwe sifunga mangawe njengezi sishizi sishamahlo ayikekezeli nzimo ngadinga nosenza ngakhona ayiqedile imbabu sizwa kumhaza khasha lendoda batala bahlala sezulwini yakhasha lendoda bayibheka ukuthi iyo lendoda batala benkosi ukuthi hey ngoba nilapha nje nonke amagama enu nemphefumulweni sewunyazile egibisile amen amen yabiza umshumalo umtheleze eJudiya wasolundi inyanga yezulu nomkhokheli besemgidini bejuluke bemanzite umkhokheli bethi sambulela umshumalo qhamuka emgidini enjobeni babuzana ushembe usibizelani ithema lifika ngezulu tabami ayikho into engibizelayo kodwa ngizokumtshela ukuthi umfundisi wamaZayoni ophethe amabandla ngakini usehambile emhlabeni usedlulile lapha esandleni sethu thina boshembe ngakho seniyofika indunduma yethuna ekhaya bemzokuntshela lokho ngomkhaya wenu osehambile emhlabeni usedlulile lapha esandleni bahamba bathe mabeqaqa amadokodo sebemakhaya amfika umfundisi wamaZayoni usehambile ashi bamhlise ngeqatha lokudla eGoli enkozweni yephasika Batala bahle basezulwini yasezulwini yamaphansi opposite nehlathi esishaya isandla sayo yamemeza yathi Batalios ibiza lombhemu ophakathi ehlathini yathi Batalios phuma mntanami phakathi ehlathini kuqoqela umbulali okade labhuqabhuqa abantu ngesikhali somkhonto yaphuma le ndoda yashaya undembeza yathi lo muntu ombisa ngegama lika baba nomama hambe ngubani yaphuma le ndoda inamanxeba ayikhala imkhonto zamadoda ethi ayibhokodi ingafi yaphuma imali lapha ibhuza impukane yenza mayifika phambi baba mkhulu wathi mntanami ubabulana abantu bandabela uthothoka endaweni esegrandeni wathi baba ngasuka emakhaya ngiyofuna umsebenzi eThekwini ngafika ngena inhliziyo yobulwane wathi pho wabulala abantu wathi baba wayesethi inkosi ibusise ngena kimi wakabanga sabuyele enkathini labenzela umbambo unkatho wangena phakathi emkhunjini kababa mkhulu wanqamla nobaba mkhulu wawushona phansi efela behleke uthe mayifika umfundisi behleke baba mkhulu ofungenisile usugcwele usuthukela usungenisile usuzintaba wabuza emadodeni wathi bafana niyafuna ukwesukelela emanzimeleni wathi baba wayeseqasha amaphansi komfula wayesekha amanzi kathatha indlamhlathi ayisiwachitha ayisephakama ngaphaba intaba yaphinda aba intaba ngapha kwavuleka umgwaqo omnyama phakathi waseyidonsa zonke izilwane zamhlola aseziyangena asewelela ngaphesheya ithema sengaphesheya wathi
niyafuna yini ukuthi benihamba phela ukubona wemadoda bathi baba siyafuna wathi phakama ndoda yaphaka emnyama ekhasha shona phezulu abaleka amadoda namabheshu awugaxa phezulu kwezihlahla zeyingqaye wathi buyani washona khona wafika ipolice wabonga phezulu kwesiziba umuntu omdala wasephuma lapho eseshona emanzimeleni uthe mayifika emanzimeleni ushembe bantwana benkosi uyamkhipha umuntu kubhini amkline amenze abe ngowakhe asebenze ngaye ameni wathatha ikhehla leli umbhadaliyose wathi sondela bhadaliyose ekade likhipha ehlathini ngalolo langa wathi sondela bhadaliyose wasesondela wayesemthinta kathathu ngehlombe lakhe wathi 1 wathi 2 wathi 3 wasethi ngihamba ngenyakatho eshona umuntu wasempande olizothi maliphuma unyazi bese shona kuwe empande ngakuboka umshumayeli bantwana benkosi wathi ngihamba kunomusi engiwuthwele ngenkatha ekumele ngiyobeka enyakatho ethwele lo muntu wasempande wathi sala bhadaliyose ushumayela lonke lasemanzimeleni wasala walishumayela uthema eseshumayela bhadaliyose wafuma abantu abawu200 uthe buye enyakatho baba mkhulu wadlula emkhayideni wabeka impahla zakhe waphuthuma bhadaliyose emanzimeleni uthe mayifika emanzimeleni wafithatha abantu ababhabhadisa phakathi emanzini waqeda wabhabhadisa wabuya wathatha ubhadaliyose wathatha ingane yakamtshado ePort Harcourt nelisiwe kumfundisi umtshado wathi mamtshado sala nebhadaliyose wakhanda umusi wathi nambhadaliyose usuku umshumalo wami uqala walendawo wasala ubhadaliyose wakhumusi wakhanda ithempele lapho wakhuma kumsebenzi kaNkulunkulu nangu ubhadaliyose ezala ingane umvangeli uDube eMusa University of Zululand na iPhidlangezo High School obe kiphakathi lapho umvangeli othi umkhulu kulelo khehla elikababa omkhulu abathi ubhadaliyose ukhona uyaphila ngegama lonyazi ngibonga inkosi yesabatha amen kwakithima indoda batala bakhe basezulwini yakithima le ndoda yashona kuye ithema ifika kuye yathi baba ngizobika ekhaya baba ngihlasela izilwane esiyakhala into esezulwini batala benkosi yathi ngoba sengifikile mntanami lungile hamba uyekhala isho ngothi mangifika uyongithola ntambama ufika uhuba ingoma ethina nathi obusu uyalala uyangizwa wathi baba kwaba umakhelene wakhe akhelene naye akade emjikitshela ngilwane wathi sport isilwane sokuqala ethi sipostele ekhaya lendoda yakwanzunza walibatha baba omkhulu ephethe isaka elingaka elenkona abathi esibambe isilwane sokuqala asivalele esakeni waphinda sport indoda wasithatha sesibili sathi sahlanganisa upha wayivalele esakeni wathi kwese7 wathi le ndoda ihopla naye ethakatheni namhlanje le ndoda ibiza umuntu oyinyanga uyayivalela ilwane zami wathi lo usele ingakilwane wathi kusele sodwa wathi siphose wasithatha baba omkhulu wasifaka ethakeni wami baba omkhulu wabheka indoda yabheka indoda nayo yabuka baba omkhulu wayithatha baba omkhulu wayiphose emlalaze sahamba namanzi sawungena ethukela yaza ushona lwandle yasala indoda eqaqothayela yaphuma yahamba ukhona uyaphila ngegama lonyazi bayibonga inkosi yesabatha amen wakithima umama batala bakhe basezulwini wakithima engamla phezulu ephuma phezulu intaba sephamela ukudala ephikele lwandle ephethe abantu eyabhabhadisa abantu ngonyaka 1919 uthe mayisefemini ekhulufemu eyakhanda izikwa ebhikawozi wayithatha bemagethini waseqala ama-security wathi bada bamsondelani wathi bababili ngoyekabane bathi baba bakhona wathi gijimani bakhome wasegijima kwakunensizwa kamhlongo eyayiphakathi ebhandeni leconveyor elaliflawa likhanda uflawa ebhodweni waselimbambile ibhande umfaka kamhlongo selimthathe wathi gijimani sekusengathi umphefumulo lomuntu olapha eplantini phume gijimani lokumtakula ibhande lomconveyor lalizomfaka phakathi ebhodweni likaflawa ebese bayimfithi umfaka kamhlongo bafika belungu ama-first aid amkhiphela ngaphandle kwathiwa kusho indoda ehamba nabantu abaningi ephikelele beach front ukuthi usubambekile mhlongo waphuma umhlongo lapho wagijima wayilandela naye wafika ngena phakathi olwandle wabhabhadisa wamlandela ubaba omkhulu usiyaphuma uyabuza uthi kuphi kosenkosi uqabe base bayakhuluma bathi baba siyakwazi wayesethi kulungile wena mhlongo siyohlangana ema-quotation asemsizeni eThekwini uyothi uma sesifikile ngelanga langolwesithathu ebese umthatha ebese shona khona kwasenkosi uqabe babesoba njalo bahlangana uthe mayifika kwasenkosi uqabe ubaba omkhulu wathi namhlanje khululiso lamaqabeni inkosi yakaqabe hake sivumelene nayo ku-1906 ukuthi lapha ekhaya ngiyofika ngifikile bafika ubaba omkhulu basenza izindlu bathi bayamngenisa wathi khaba tabami thina boshembe asilale emzini umuntu ngizolala khona lapha phansi kwesihlahla somhlonhlo walala ubaba omkhulu phansi kwesihlahla somhlonhlo wakhalisa kwazi phesha utaba esathi intaba niyoyizwa ngomakhasana ngaleso sibanga sibona umhlonhlo olela ubaba omkhulu ulalele
uyilokhuzana inkungu wadlala ilanga ubani babona inyanga yezulu iyadlala babona umnyazi uyabanika lapha kulele khona ushembe wafaka sasekuseni lotho sihlahla namhlanje umnyazi wezulu selikhanda ithempele kulapho kwakulele khona ubaba mkhulu umfundisi Ntombela uyagijimile bawubusa lo thempele bekhishwa emhleni unyazi mayibonge inkosi yamaNazaretha amen amen iyo batrabakhe basezulwini idlamthathi kaMayekisa eyagijima kumfokantini uthema efika umfokantini entabeni zasegospel uthi usebenza eSulumane abathi ngimotsikani mayifika leSulumane uthi ekseni ngo7 wacela ukuthi endabunakithi kuzofika othiwa ushembe waseSulumane lalela emazweni akithi ePakistani lasibuya khona uthi lapho kwakunendoda okwasikeleziza amasonto ngelanga la ngesonto ifika le ndoda ipaka ihashe empunga ejulukile imanzi nayijuluka imanzi yayinesibasi lapha ethangeni uyuma le ndoda igqoka isikhambuzi ifaka isokisi elimnyama ifaka isikhindi esimhlophe ifaka isikete esimnyama ibisifaka ishirt elimhlophe eneribhi ngeluhlaza lapha ibisifaka ikhongo manje ekhanda uma le ndoda kuyino uyobe uye loNkulunkulu owasilahlekela emazweni akithi wathi hamba uyeke ukusebenza wahamba uthe mayifika umfokantini wamemeza umshumayeli wathi bonke abagulayo emva kwenkonzo semini mabangene endlini yokuthandazela bathiwa besengena batala benkosi uthi ngasemnyango uthi lathi izwi kaMshumayeli wonke umuntu ola endlini makavala amehlo uzangena uNkulunkulu uthi wazakala umoya owangena phakathi endlini ezothandazela iguli ubaba mkhulu kwabe usengena naso lesi sikoshi asigqokile esigqoka zinsizwe zimnyama batala benkosi uthi wayifaka iminwe yena akavala ngamehlo wafula beminwe kathela emehlweni uthi wathi bathiyabheka uthi phenka isikoshi esimnyama wasibona lesi sibazi esimnyama uthi wamjomba akangamthinta yena wathatha lo ngapha kwakhe wabathandazela bonke endlini yaphumela hamba endlamhlathi basala abantu bahlewula baphalaza zakho baphila egameni lenkosi uthi wafika ntshela iSulumane lathi iSulumane South Africa inenhlanhla ushembe khona usefikile uNkulunkulu emhlabeni uthi uyilandele le ndoda mayibonge inkosi yamaNazaretha amen wakijima umama batshela abantu basezulwini wakijima lo mama phezulu intaba zaseJudiya uthele lo mama mayifika wafika wakhala wathi baba ngizocela abantwana abathathu ithi ngamthathi kaMayekisa sondela mntanami umkhonyana wathi nangu wasithi lalela uyakhumbula neminyaka ewu25 ukuthi wena wathatha ibhakede washona emfuleni wathi yebo lo mama ngiyakhumbula wathi wena wabusuphisa ukuchama wathi wena wawusubheka eceleni esikhotheni wachama wathi yebo wathi ehlathini waphuma indoda yathatha umchamo wakho yawufaka efafeni kaMetiso yayisifungela ukuthi yekibone ukuthi uyokubathona yini abantwana wathi yebo baba wathi abantwana bakho bahamba ngale ndoda wabiza uanti uyisulu wathi sondela anti uyisulu wayesemguqusa phansi wathi bhala abantwana senguphana embaqele ezulwini waseyabhala waselokwanja wasebhala uphumzile wasebhala uzakhele lezo ntombi intombi empili nensizwe yodwa zakhula ingane kabamkhulu sizeza hamba seyiselizulwana zilapha kwesenkosi uMathaba mawuphikelele Theku endaweni yasemthunzini mayibonge inkosi yamaNazaretha amen wakijima umama batala bakhe basezulwini endabeni zasemakuza ubaba mkhulu mayithiwe nqamula ubaba mkhulu batala bakhe basezulwini utshela amadoda agijima nawendleleni uthi bafana bami semnambile kade ngisho baba uthi ngiyibona inhliziyo yakho ihlinza ngami ukuthi wena ube ngisho baba ngakuncisha ngabucele laba abantu ukuthi kamama qabelengana akamoba ekade ngwahla ukubuhle wona wathi kulungile kodwa wayesengena komunye umama wayemefika isisomhambi asikakenze nyondi wenkosikazi yezulu wathi baba yini wathi mntanami ngiphuthise abantwana bami wathi baba ubona uphekelela iparish lapha ethubeni eloqala lokugcina amabhakwana lutho impuphu iphelile wathi kulungile lilethe wathi ngelamabele wathi kulungile uthema ifika ubaba mkhulu umuntu wakho lishisa linjalo batala benkosi laseyaguqusa beparish u5 liter waqeda abantu abawu250 u5 liter basutha bonke baphuma bahamba uthele mama esahambile waqhamuka uhulumeni ephethe amabhakede okudla nekhombo inqwaba yokudla badilisa kule nkosikazi emva kababa mkhulu yasala ekhaya notha wabonga uNkulunkulu ngegama lonyazi mayibonge inkosi amen bakijima baba mkhulu endabeni yaseMaritzburg mayigijima indlamhlathi yafika komunye umuzi wakwaKampune okwakade kumbiwa khona ithuna mayimbiwa leli thuna endabeni yaseMaritzburg kulo muzi wakwaKampune balimbiwa leli thuna uyabuza uphi baba kulo muzi wathaba ulapha endlini
engulonto engane 3 meter lapha kulele khona isidumbu wayesethi bantu bami yakani umbithuna zakhala insizwa egubhithuna thathe wona khehla thina sidakiwe sifuna ukuphuza sesomile yini usibambezela uthi asikegobhithuna ngoba lokho siqale ekseni ngo4 wayesethi ngiyekeni bantu bami elwa yimi lothuna wasesondela endlini wathi ubheka umnomzana wathi baba nanti ibhungu lami lina 15 years selihambile emhlabeni wayesethi ushambe pho angazi ukuthi lidliwe yini wayesethi wayesenemnyango wayesebheka amakhala wayesememeza wangakakiwa makhazeni ukuthi makulala umuntu aphuthunyiswe emakhazeni wasesonakele idumbu sengane ngaphakathi endlini wayesememeza babamkhulu wathi phuma libi lasiyaphuma iphunga libi wathi phuma phungane hathi siyaphuma iphungane sahamba wayesengenele iphunga lakhe limnyangi uthe mayifika phakathi endlini wasesithatha isidumbu sakhe wasesikhona lapho ubhombela isidumbu samapoto wayesiyabuza emoto endlini ezalukazele iphunga lesidumbu wathi ubani igama lakhe wasekuthiwa baba usigebenga ungala kwakhambule wathi sura namhlanje akusayena usigebenga kuyoba uLazarus hathi Super Pekalen, where Shambe, where Dot, where Gamiam, ngiyakubona ubona kahle ekhanda ngasi noma uyaphila yini kahamba lo muntu emhlabeni Marcus Kelonga uyawa uLazarus ukuliphiswe wayesethi ushambe mntanami gijima uyopheka iphalishi ekade lishowe ngayisuthi badala benkosi yagijima inkosazana yalipheka liphalishi wabuya nasidumbu sakhe elokho esigonile esipholisha babamkhulu sewugcwele umphakathi segcwele amadoda eceleni bababuka abantu bonke bapintshele kulo lonto balunguza lo muntu osegona isidumbu badala bakashambe waseqala ushambe esazithi akafela nayisulini wathi Lazarus yakhohleliswa kwembuzi ingane wathi ungakhohleliswa kwembuzi khohleliswa komuntu mntanami wakhohleliswa komuntu yavuka ingane yasala ngezinto wasethi wathi msela imilo yakhe babamkhulu waseyifaka emazinyeni wasimathisa lapha empimbo wathatha idongo lakhe waseyiphuzisa lensizwa yahlala ngezinqa wathi asambe ndoda bese bayaphuma badala bahle basezulwini wagcitha umgodi wafaka isele lakhula ibhulu kalele babamkhulu unkambule laze lampunga ngegama lonyazi mayibonge inkosi yasemhleni amen yafika badala bahle basezulwini yona indlondlo yomusa badala benkosi kimi ngo-2024 badala benkosi 16 May kwaku-8 eseni siginqika nemoto izinsizwa badala benkosi uthi umama weqhulu wabona isigqoko esimnyama sindiza sisuka emkhathini safika samaphansi kwesihlahla kanjalo senqaye lafika lagaxelela liuno lagaxela ngaphezulu kuyimistake yokuqala lapho umithayi lagaxela ngaphezulu sahluka ijuntutha siyinsuke kashambe sathatha amasutkesi sama-freeway saqhuma nokuhayika siphikelele enyokeni masifika enyokeni umfana kabhemu uyamemela sibizwa Junyase sekaravanini luyabhinga luthi badabami ngiyabhinga ningibambezelelani ngoba ngiyabhinga ukuthi ngibe sengiphuphelana ngangiphosela wona iwona ndisile ngoba niphila siphila nakho lapha ngifaka impi ejoyine lapha izifike phezulu wathinteka ingalo kodwa ngikhona ngiyaphila nginsizwa kashambe ngezwi lonyasi mayibonge inkosi amen kodwa udoda yakhitima le ndoda yasemanzimeleni ubaba mkhulu hawu sini isikhathi inkosi museningizwile umshumayeli naye inkosi yami ney'nhlelo ziningi batana benkosi ngiyabonga nkosi yami emoyeni sengivele kangena emoyeni ngempela nikhona abantwana bakuzulu ngibona umuntu wenhle ave kukuhle ethempelini liklini ithempeli ngibonga nesound yenu ikhala kahle kabi iyawunqoba nomsindo wenzeka ngaphandle amen ethi nje ushemba nipha amandla nimhloniphe umshumayeli wasezulwini nimhloniphe nomkhokheli izinto akanichazela ngazo izinqumo mgomo yesonto nilandele ngamandla ngoba indlela yasilwazi usuku luyofika nini kimi nawe kufuneka malifika usuku lokuthola usendleleni mayibonke Nkosi yobusise nikuzwile Nkosi yobusise ukuphakama kwebandla ngane zasezulwini sihlabelelo zasezulwini bantwana bakaNkulunkulu lapha ngizothatha sona lesi esithi 119 abangasazi nabo bobhidilisho nje belandele ngemuva ila siyamthanda lo Lona honogu Autena siamthanda lo
to